Webafowethu uTK Zuma udume ngama-content amahlaya ubize ubhaka ke ngoScotteni ke laphana ke izolo. Umyeza ke udume kakhulu naye ke ku-TikTok ke sethumela umlayezo ke ogxeka ke isenzo sika-TK ke laphana ke entweni ke ezonqilisa ke igama lakhe. Nawo ke lo mlayezo ke awuyizwele. But TK Zuma, some of us we genuinely like your content. Kakhulu siyayithanda, but recently engathi siqala ukuba bias at some point, especially into ekungcolisayo lolu daba lolu laGwajo. I do understand ukuthi wawukhona mhla kwenziwa lesi sketch lesi, angisazi ukuthi sasenziwa kuphi lesenkomo nani, but mangabe futhi wena usu in favor of uGwajo ngalokho kwenzakala, usutrapa uKing Bhaka, uthini ngomuntu kade thanda content yakho owaba i-victim yale content enaniyenza lapha kuloya muzi, walimala kangasizakala wakhokha inqwaba endodla zezemali? Uthini ngalowo muntu loyo enhlizweni yakho? And if you say ukuthi uGwajo isinkwa sakhe, uKing Bhaka uphazamisa isinkwa sakhe, isinkwa sakhe semali akayithole kanjani? Imali oqala ekukhohliswe ingqondo, kudonywa ingqondo zabanye abantu bese kuyinaye ethola imali ngalabo bantu labo. Ngoba phela ngale ngathi kudonywa ingqondo zabanye abantu bezenza idomu ngandlela thizeni, umuntu akholelwe entweni engekho ukuthi khona kube kade kwenza noma kungamacebo kaGwajo, umuntu ebuka lapha ku YouTube nala ku TikTok, bese thatha imali le nyanga ifika imfuna u50,000 noma ifika imfuna u80,000. Azama umuntu ngoba ubonile ukuthi lento lo muntu uphethe into ephilayo, awuhambise lo 80,000 usiyalimala at the end of the day. uGwajo udlile ngapha, lo muntu uthini ngalo muntu olimele mfethu? Ngilalelile video laphana, i-articulation yakho yinhle mnandi yonke into, like it very funny, but hayi ngeke lento lesi sketch lesi ngayibuka naqala lento le mangilalela lento le ama conversation oGwajo no Lokhuzana no King Bhaka, ngathi no lento lena izokwenza ukuthi ube namachaphazelo ngoba you were there ngale nkathi kwenziwa lezi sketch lezi. Yes, I do understand maybe khona ipotion mhlambe yaba khona, but being honest nje abanye bethu bayikhonzile content yakho mfethu kakhulu, ifani nezinto eziningi nje sibuye sifunde kuyona. Kodwa recently ngalezi sketch lezi zenyanga lento ifuna ukukulimaza isithunzi nendlela abantu kade bekuhlonipha ngayo.